Haga jinga kai Serie A pereng ke Juventus Persia ke Verona. Haba pai syang ke jinga kai baro artri ken hon kia khai da marshi gol hada bukot ke jinga kai. Haga jinga kai hapreng ke Udinese Persia ke AC Milan. Haga ke jinga kai ke AC Milan kala khur ganam job hadin bagalala ban lim sok ke Udinese da lailanot. Badhaga ke jinga kai Pulisic lo yo ban tap ar gol naga benta ke AC Milan. Haga jinga kai Bundesliga pereng ke Hoffenheim Persia ke Bayern Munich. Haba pai syang ke jinga kai ke Bayern Munich kala khur ganam job hadin bagalala ban lim sok ke Hoffenheim da sau la kawai. Badhaga ke jinga kai Hurricane lo yo ban tap hat-trick kata lo yo ban tap haga minin ke ba sau peu pra badhaga min ke nyau peu nyau. Haga jinga kai La Liga pereng ke Real Madrid Persia ke Espanyol. Haga ke jinga kai ke Real Madrid kala khur ganam job harin mugalala ban pelim ya ke Espanyol da ar. Pada gini ki ar gol jong ke Real Madrid layo ban tap nengkong leng ba Mileto haga minit ke ba ar peu ar. Pada gol ke ba ar layo ban tap leng ba Mbappe haga minit ke ba sau peu nyau. Haga jinga kai Premier League hapreng ke Manchester United Persia ke Chelsea. Haba pai syang ke jinga kai ke Manchester United kala khur ganam job hadin bagalala ban pelim ya ke Chelsea da ar lakawai. Badia gini ki ar gol jong Manchester United layo ban tap lengbau Fernandes haga minit ke bakat sau badu Casemiro haga minit ke balai penyau. Haga wai par ke jinga kai Premier League hapreng ke Liverpool Persia ke Everton. Haga ke jinga kai ke Liverpool kala khur ganam job hadin bagalala ban pelim ya ke Everton da ar lakawai. Badia gini ki ar gol jong Liverpool layo ban tap nengkong lengbau Rian haga minit ke ba Shipeu. Badia ke gol ke ba ar layo ban tap lengbau Hugo haga minit ke ba ar pekundai. Haga jinga kai Saudi Pro League hapreng ke Al Nassr Persia ke Al Riyadh. Haba pai syang ke jinga kai ka ken hun ya kai Ronaldo kala khur ganam job hadin magalala ban pelim sok ya ke Al Riyadh nasan lakawai. Badhaga ke jinga kai Felix layo ban tap ar gol bar kumjuru Ronaldo layo ban tap ar gol nag benta ke Al Nassr. Haga jinga kai MLS hapreng ke Inter Miami Persia ke DC United. Haga ke jinga kai ka ken hun ya kai jong Lionel Messi ke Inter Miami kala khur ganam job hadin magalala ban pelim ya ke DC United da lai. Badhaga ke jinga kai Lionel Messi layo ban tap ar gol kata haga minit ke ban riu peun riu bat prapusan bat kumjuru layo kawai ke assist.